Hala na si Honey. Oy Han, salamat kinakauli na ko. Gimingaw na jud kaayo ko nimo Han. Maayo kay nakahuna-huna na kag uli. Gimingaw na jud ko nimo Han ba. Asa man day kagikan, uy, dugay man kayo ka nag-uli. Paghilom di oy. Yati kang may hanaha. Maitag wa kumuuli. Samo kay ka oy. Pertira gyud nimong uiha ba. Hilom da. Nah, maran. Grabe po kahan, uy. Sakit kaayo ka manulti ba? Mao pa gani pag-abot nimo. Pasakitan dayon ko nimong istorya. Kabalo baya ka nga pirti na kung lipaya karong adlaw kay nakauli na ka. Niya karon imo lang kong anaon. Grabe pugkahan uy. Pasalamat gani ko kay gidungog akong mga pag-ampo. Kabalo baya ka nga ninduol ko ni Boy Kinutil dito sa iyang istasyon. Kay naaman si Sindoy dito, si Yaman ang DJ. Nanawagan baya ko dito. Ambot og nadungog ba kaha nimo ang akong panawagan? Ay tuodhan, noon sa man na imong ba nga napangag na lagi na. Wa naman ay ngipon, kulang naman o. Kinsa may nagbugno nimo Han? Hilom di oy. Naghanap po nimong istorya oy. Mga pangutana. Temsa. Kantahan ta lang ka aron samot kag kalipay, no? Ani ana? Nibalik ako. No. Kay gimingaw kanimo. Dili di ay sayo. Ang hikalimtan kasadayon. Akong gipanumpa. Tama na oy. Salamat sa imong awit Han. Gwapuha gid nimo tingog Han uy. Na-touch jud ko ba? Dugay naman ko nakadungog sa imong tingog gud. Lain pa'y atuhan ba? Kana imong ngipon na unsa man na uy. Nganong napangag naman taon ka? Nah, maran! Pagkamaritisan na lang yun nimo eh. Katuning pag-apil na ko contest nga ang premyo isa ka container nga tuba dito sa bukid. Ni-apil ko kaning kuan, kaning bunot o lubi gamit ang akong bakba ngipon mao ray ibunot dili gamitan og sundang ngipon ray ibunot motong ni-apil ko. Sos kay nga po man noon akong ngipon oy. Mao na ni ron, mao ni nahitabo. Kating luyag kaagi. Bahala na kay nakadaog man pod. Nangahubog pod mi kay isa sayunan ka isa ka container nga tuba. Mao na among gi inom. Hubog yung resulta eh. Unyahan, paghuman atong pagkahubog, hubog na pog panty. Ay, alangan. Unsa pa may laing himuon? Gago!